Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba pensingan NCM ubaday unang yalam kalyang persya, hapo ka KHADC. Ulaong balada ka sorkar ka don yakamon kala bait ban penkenria, yaki karmetor ki basyong basa atem yo maulong. Ulaong makani kam day show ka issue tangjong ka sorkar, henry kaladay ka issue jong upat ba. Bat kumta na kalyang ki MDC kalyang persya, ki ay ka jingkersyan lang ka bapura, ban penkenria no iki karmetor, nakabantaban kalut kayaw kahan. Ula ong ruba umdan ay ban kran halor kan kapang kajing keno bakaday kamat penbit election jong kasorkar. Henry ula ong bakani ke election kamday tangkani ke election siteng samoy. Kabanlong menta ubenay Henry kan sawan ru ke election MLE HUR Hajar Arpulay. Kumtala da kan kamat jing penbit election kan ay jing mentoy menta Henry kan sakta pat ha ke election Hajar Arpulay lada kampat longkam. Saya ikut kisah kisah Katiga Jakarta, ya kayak mau hapren kahi mamlim, but during that time with the British government, only for official naga bentaban pensiun yaki, baterai hapo municipal. Mentah kalau convert ke commercial area, dekat kum ke agreement kalau orang bagamdi bentlah commercial area. Kamu mun hangkaro bila rem lupa, bagati ke Jakarta mentah kalau orang commercial area, kalau violate ya kawin nagi kendon hapo ke agreement, layu ada ban remove no yaki, tadi sembuhan. Number 2, ginong sinong hangte ya pot motor. Kipan pata na usim ba hima malim. Kung ba chis pa mutam. Habapan pata pisutu ka jumut yu. Kamon ka di ka kendeu ka siap jong ka hima malim. Hima malim par ay pata hanu mentan. Di ka taru ka di ka ground pa siya. Bagadi ondar hima malim simship. Te mentani khamtam ada ka government mo bat ka hima malim kilaya be nakabenta ban printelan no ikatay siya ka mo ba develop no ikatay nakabenta ka bit yang jong ipai ba ng song very simple then ring am tip adu menta la should delay from time to time reji siya ikot sa ki siya ita bawa kya ng song tu kilang pan pata lerum tangin padio pata abang padio pata kamut kimbat dei ki ta balong don hok ban song sa tu tiki cara kita daw gijing ba nakaliang ki sarkar na do mun syah do muntah ba kila dawa nakapor sport ngri kimla asyan ngri IT giji kawai ba kimdon ka ngano political will kimdon ka determination nakabantaban pergan ya ngri sisa ada don political will kimdon problem ba kuno ko ya ban tilang bat ki board magistrate bat ki district administrations but the government no problem but the council but ka himamnian no problem during my time as a CM magno ba ngadi member juga HLC but atau ko pagin meeting from time to time tinga persyang kat bala ban bill of yaki dokumen kenang ba kanu ka decision la dari jung government kadi ban longkat kum ban justify ban substantiate bagi court ke babian tinga ngis kamba ambil tanggal this MDA government la kadi ka congress government kan happen go with justification bakat mungkin papers babian na kamtaban ibigin baik dia ka bukod ngapai issue ka state jong ni pada tiga MBA government ne ka Congress led MUA government do haga bukod di try from time to time then at the end of the day position ko ay small example ka boundary benta mo wong no kontra ha ko iga jing ko strong time wong ba la dagi spasin ke jinga kendo bat ka asam kam position dia ka bukod bapli ki persyang la dari Congress dari tiga MDA do then at the end of the day hadu mentang ini bagaimana rise ini issue ngi ba kila ong mahadu bakin daya pro kinum kendri asati anak te jaga thai kan ka sarkar kala thai ban kan iya jing sisna haka bakut hi ka syong baik haka kumong ipi haka syong haka rai juga government ringkat kinongrim ki basai ram norim te ma itu ban be keda kinorim ba te ngathai ngon bi ban ombang-ombangin ma ban be teni ka ko bangsa dia menta ka syong ya akan norim ikut kislah ki batai bum no kai ka role juga hima malim hang do kai khandeu ka dei ke jong no the question is whether that land belong to the property of those people who ki basa hang do tila kim don dokumen kum hi ong banum la ban be teni ka ka hima malim ka don dokumen ki basai ka sorkar don ki dokumen basai pin nama te dalam tadi baru kecil esong be hanu jaga am gi ju i ba ki don gi khasi gi bu shong dukan ha ki rut sro ke
lada ka government ka kuaban kendang baik. Ndai ye kini pan ngi kam sim lali adu mentar. Bom dan kaman, ang bay bom dan kaman kan. Kaya nama orang ba, hikan syam tu kat bagan kam lah. Ketika isu kam tadi ya isu tanah kam tak government, ke isu na kam tak district council. Andai ketika public issue, na kam tak convenience dungki nong song. Rasa penghapan kersan lang na kebantaban shift no itu ki, basyam tu sekali kerja nang ban kan peluit kendak ka. Iyo bahan tiga. Nombor 2 lagi tiga nong song tu kila appeal sepo high court. Nombor 3 lagi appeal hapo supreme court. Nang susu dengan digoi. Haga bukut ngakai nak kalian ke state government kepada executive body. Karena hab ban stan halo kan odim ka kum report juga HLC. Laga report juga HLC ka pausyai. Bakati ka jaga kamdei ka property jong itu ginong sosial nang tu. Dengan semua government kan hab ban penmi ia ka order. Badang based on this report. Kita kan ia ka kendau kamdei ka jongki ban na kamta ka confidence ni haban penmi no itu. Ia kata LSI kelak ban challenge sapo high court ia ka order di state government pada supreme court. Kadi ka duty juga state government ban justify hapo high court pada supreme court. Kat kum ki dokumen kena bang inwai ya baro khot kini ki jirwit ki badan haga executive haga judiciary. Dengan semua banong bah haga bukut hi kadi nongkong karai juga serta ban benmi ik order ba based on report and transfer the document received from HLC. We declare kadi ka jaka kabamdi ka property jongki bagi action me kanai ban benmi ai kin saya chi bol bhalor. Tenri kimdi ban mix up diga tuka high court bajaka sebelum court. Menta ja ban chim soy kadi ka initiative ya report jongka HLC. Mengasuk tu pakadi report HLC kalau hipen klaim ba kani ka jaka kamdi ka property jongki. Kadi ka property hamdeng ka himamlim bat ka government. Dia kira ban chim nu rai kan nu report. Ni na habat ban scam ya ka ai ba himamlim rai. Kanga semua tangkap apa? Kah di sumsel kan ban sim kan nu rai. Ada kamuan suana ka himamlim ringkat ki jing shisha baro kenang ba ka disungsel kan penskam ya kata kenang bola da ngilek sega bor di bahro juga ain tu yes mu himamlim la penskam kan kum kini je baro ko ki jing long prai ki jaka ka disungsel ro halo ki dokumen ki bala penido himamlim penskam na thai ko napur ko hapan burom ya ka ika stan juga council bat juga himamlim ya kata nganam la bana ga nunggu ka komen ka besar namar ba yo la se ka syutung ku la se ha ka por ba kalong ga election tendrai ka bakut kalong ba gipai bagan hap up ya ka kam lano bakin la ban move no ya kitigi nung susuna ko jaka te nga susung ko lang kani ka election kan long tang menta ba election kan long biang hau ajar apply tiga lada ka sarkar ka penong election issue kani te kalaban benefit menta tendri kan sakta pada haka apply. Kalau very clear, ilong dual opinions. Kapamud in one hand yung ba ni permi no. Kasi in one hand pada kami issue kan ka official eviction. Tika dalong ta kamlong di government kala abakla kin. Aji siya ka di ban mi order. Permi ta ka order ngasno. Ka order ka di ban follow wood ya ka action. Jadi nama ba from time to time na diken mau ba isu ko dari big ikinang tu ila isyakur kasti ka high court ada yang obli dia kan umpo isu sinu kasorga ngasno ba ya menta kala dei ba kepor ba isu ya ka eviction order simultaneously di ban lek ka kam